La plupart des gens qui... Jamme kisiyamo mi salminiyamo be inde mum e yettore mum kala ka tolorɗo Allah beedi jam ka ɓe gureji moɗon ka balli e ka jawle mi salmini on hara on yi hande e wawno humpitagol ko honto baba en men karamo ko men woni wadde Allah suma e ngal kasare labe ɗo hara wawde yahude tawda ɗen e mum hara non ɗum ka kattenka kala on ɓe kasare labe ɗo tawɓe hakkuma on senagol heɗito qur'ana ɓayru janguɗo on e heɗiɗon fof no fota baraji hara non min kadi ɗen darno suratu nisa ɗo ɓe falano mi jaɓa ton kadi mi soggana ɓe seeɗa kono min yo ɓe konti réseau ngal salmini on yarli hiɗon nandelan ko fewi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله ريزو أچوان كدي ترو كوني أرد أچوان كدي ɗon nandelan goɗɗo waɗi commentaire ɗo mi anda أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سورة النساء اسمور في صنابه ويتي رewɓe no jange e maggol madaniyatun nde simore ko madina yankore ko madina nde tippi nde taynelaaɗo sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim yalla hokken barki maggol e sirru maggol e nur maggol ngol mari ayaji 176 aya Allah dali ya ayyuhan nasu konon yo yimɓe ittago rabbakum hule jomamo woyen hulu jeyɗo en o ene da jeyi hoorema hiɗa sikka ɗum a jeya hoorema jeyɗo ma on woya hulumo bandra ittaqu rabbakum hule jomamo Allah si on Allahjo halagakum taguɗo on min nafsin wahidatin o itti e wonki woti baba adama min fo ko nokku gotum men iwi ko non jaka en fo ko nokku gotum funtude wa khalaqa o tagi min ha e ki wonki zawja ha sonna makki kanyum ko nene hawa wa batha o saki min huma e ɓen ɗiɗo adama e hawa rijala worɓe kasiran ɗuɗuɓe wa nisa'an e rewɓe ɗuɗuɓe wattaqullaha hule Allah si on Allahjo tasaaluna bihi mo torondirton sabu muɗum as'aluka billah mi tororima Allah fi Allah okkoran fi Allah wallan fi Allah waɗana hunde kaari fi Allah hule Allah mo torondirton sabu mongon wal arhama e enɗam maji ɗin hule Allah taw taju enɗam monɗam hulu Allah wata taju enɗam maɗa inna allaha Allah kano sifori de alaykum e dow mon raqiban ko renuɗo Allah no suti e wo wa atul yatama
jonnite paykoy koye be mum maayi koy amwalahum jawle maɓɓe ɗe. goɗɗum waɗoyay ko darngal siɓɓe fiji waɗoyay ɗon. wa atul yatama, na mi wonma haalande ɗum, na babay ma, na Paul ma Pierre, ko Allah wonma yetade. wa atul yatama, jonnite paykoy koye be mum maayi acci jawdi, jonniteɓe amwalahum jawle maɓɓe ɗe, ko kamɓe jeeyi. Allah daali wala tatabaddalu, wata on wattitu alkhabisa, ko soɓi kon jawdi alyatima, no soɓi ñamugol, no harmi ñamugol, bittayibe ko laaɓi kon kañum ko jawdi mundi. wala taakulu, wata on ñaamu amwalahum jawle maɓɓe ɗen ila amwalikum, faade jawle mon ɗe. innahu, no ñamugol jawdi alyatima, kana laatike huuban ko bakkatu, huuban ko junubu kabiran mawnuɗo. njelo Allah daali wa in khiftum, si on andi, on so'i, on huli, Allah to ɓusitu wonde on ni nunɗata fil yatama e jawdi alyatima, fankihu, rese ma taba lakum, konko laaɓani on minan nisa'i, immorde rewɓe, masna, ɗiɗo ko ɗiɗo, wa sulasa, tato ko tato, wa ruba'a, nayo ko nayo. fa in khiftum, si on so'i, ko ɗum woni on huli ha on andi, on felliti, ɓayɗon andi hoore mon, Allah ta'adilu, wonde on nunɗata hakkunde rewɓe mon ɓe, fa wahidatan, awa jombe sonnajo goto, aw ma malakat ma ɓen ɓe jeyi aymanukum ñaame mon, zalika koko jantaɗo adna ɓurata ɓattinde, Allah ta'ulu, nde on toñata, nde on oñota ko ɗojjiron sengo woto. andi ɗum ɗo koko wonuno koko wonno wadde fewde makkankoɓe jahiliya, toñe ɓaleje. goɗɗo si jiwwo ni, si bemmum maayi, acci jawdi, woɓɓe jombira on tigi tun sabu konfiskugol jawle ɗe. e hari kadi jombugol ko haa ko fallaw, a jombay nayo, njowo, njeego, sappo, nogaye, hari ko haa ko fallaw. Allah wi min mi tawaka on désordre ɗo, ko haa nayo mi yamiri, feƴƴataɗo. joni noon hay on nayo ɗo rewɓe no opposi, ɓe anda noon qur'ana ko sulhu ari, ko jonnutugol ɓe dignité maɓɓe, on teddungal maɓɓe. hari o accitugol ɓeygu mum artira, accita e ɓuri laabi sappo artirande fa Allah. Allah wi mi tawaka on désordre, ko laabi ɗiɗi si tammiti lanni. e jombugol ngol kadi Allah wi masna, ɗiɗo ko ɗiɗo, wa sulasa, tato ko tato, wa ruba'a, nayo ko nayo. fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida, si a andi an a wata nunɗugol e jawdi alyatima, a wata nunɗugol e hakkunde sonnaɓe maɓe, ɗo non ko nunɗugol hongol landa. ɓayru bina yi'ay de piji, no wata fonnude yimɓe ɗiɗo ka ɓernde ma. inna allaha yahulu bayna al mar'i wa qalbi, neɗɗo jeya ɓernde mum nde, ko Allah jeyi ɗum. Allah himo henja hakkunde neɗɗo e ɓernde mum. bandiraɓe, yiɗugol ngol goɗɗo wata fonnude ɗum, muddal haya, on ya yeso ga Allah ko hollaten wata nunɗude. amma non nyalɗi, amma teddingol, amma dankagol, o tigi dankagol ɓe, nyammingol ɓe, holtingol ɓe, fonnugol ɓe, e kala ko woni matériel, kala anduɗo wata ɗum ɗo. Allah wo fa wahida, o tigi ƴettu goto. Allah daali wa atun nisaa, jonnite sonnaɓe mon ɓen sadukati hinna, teŋeli maɓɓe ɗin nihlatan, e laaɓere wonki. amin teŋimo nyale duuɓi 5, duuɓi 10, duuɓi 20, o landito teŋe makko, ha joni ko ngeññale. Allah o jonnite sonnaɓe ɓen teŋeli maɓɓe ɗin nihlatan kadi, ata'an an tibi nafs, ko yon jonniti ɗum hara iɗo welti.
tenge nyametake jawdi alyatima memetake ko ɗum Allah woni yetake kono non fa in tibna lakum sibe laɓɓinani on an shay'in gay hunde min e tenge on nafsa wonki ɓe laɓɓini fondo maɓɓe on ɓe okki on e mum wonayo maru dey dokkal debbo Allah wonayo mare fakuluhu ko nyame ɗum kisa hani an ko laaɓuɗum mari yan no yetta parce que sonnajo ma si okkima ɗo bo e ngaari e nayi makko aronki fewjande ɗum kisa jango inne goɗɗum waɗay to inne mi hetti ngaari andi rewɓe kamɓe ɗum ko kun fayaku ko ɗum Allah waɗi o yeti en ɗo si tawi ɓe laɓɓinani en goɗɗum e tenge ko okkuɗen ɓe kon koyen ñaamu fakuluhu ñaame mette ɗum kisan wata waɗu ɗum e programme go marugol awa cela veut dire ɓe wawi en okkude tengeji maɓɓe sellanta en non ko confisken ɗum iɗen andi noon sitta enen o génération ɗo seeɗa alhamdulillah enen bete ko kaalisi wonɗe wadde jonnen ɓe kamɓe andi ton kono noon mawɓe men ɓe ndey mawɓe men ɓen no mari faljereji molnaɗi e ɗum fiyo tengugol dammol mbeewa nagge tawata debbo hato jina yeygol ɗon ga fi hunta haji mu mawɗon opposo no ndi ngari ɗon ko eltetendi fi remugol jatata ko kanko jeyi so yo faalama fewjande ko yo fewja ko teŋe makko non ko ɗum waɗimo ɓeygu maago wattangu yila nden toɓɓere moƴƴa Allah daali wala tu'tu sufaha watan jonnutu alyatima ɓe ɗaytuɓe ɓen amwalakum jawle monde allati ɗen ja'ala Allahu lakum ɗe Allah waɗani on qiyaman daror ɗum ko ɗum woni hoore mananko kono noon warzuquhum dépenseɓe fiha e jawle ɗen waksuhum holtinomɓe wa qulu lahum wawlanomɓe qawlan konngol ma'rufan moƴƴol ko jawdi baba en mon ni ko ndi o acci meɗen kippude dankondi si on janɗi on helli fama men jonnita on toujours andintinomɓe ko jawdi ɓe maɓɓe woni tugalal ngal iɗon gollude iɗon gollirde iɗon zerude kono noon si ɓe janɗi ɓe hette ɗum wadde ɗum telenka mon ton awatu Allah dow no suti Allah daali wabtalul yatama darnde pay koye alyatima woy koy hatta idha balakun nikaha ha ɓe yotto jombugol ha ɓe yotto e resugol fa in anastum si on so'i si on andi minhum e maɓɓe rusdan ƴoyre wondema ɓe bonnata jawdi fadfaw jonnite ilayhim faade maɓɓe amwalahum jawle maɓɓe ɗen wala taakuluha wataw ñaamu jawle alyatima ɗen israfan ka fantingol wa bidaran e ka heñagol an yakbarunde ɓe mawnata tawa jawdi ɓe maɓɓe ndin muli Allah daali wa man kana wonɗo wo laatiɗo haniyankogalo falyastafif yo suro yo reeno e ñaamugol jawdi alyatima wa man kana wonɗo wo laatiɗo faqiran ko baaso falyakul yo ñaamir bil ma'rufi no moƴƴiri fa iza dafa'atum si on jonniti ilayhim faade maɓɓe amwalahum jawle maɓɓe ɗen fa ashidu alayhim seedine e dow maɓɓe baaben ɓe accirno men $100,000 awa ɓe hewti kelle fuye ɓe hewti jombugol ɓe ƴoƴi ɓe andi business ɓe andi ɗaɓɓere seede mon e hino ɗo men jonnitiɓe wadde ɗum to wawi ɗum Allah daali fa iza dafa'atum si on jonniti ma hiɗon jonnutude ilayhim faade maɓɓe amwalahum jawle maɓɓe ɗen fa ashidu seedini alayhim e dow maɓɓe waɗe seede wa kafa billahi yoni Allah dey hasiban hasbo Allah hasbay on ko jogotoɗon jawdi alyatima ko Allah daali lirrijali no wodani worɓe ɓen ɓiɓɓe ɓen e ɓadodiraɓe enɗam ɓen no wodani ɓe nasibum geɓal mimma taraka konko maayi acci alwalidani nene e baba wal agrabina e ɓadodiraɓe enɗam walin nisa'i no wodani rew sonnaɓe ɓen no wodani rewɓe ɓen nasibum geɓal mimma taraka konko maayi acci alwalidani nene e baba wal aqrabuna e ɓadodiraɓe enɗam ɓe mimma qalla foti ko fanɗi minhu e jawdi ndin aw kasura ma ɗuuɗi nasiban ko geɓal mafurudan farlangal menen Allah farli wona o aya lega
ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiya. Allah no acci fi wasiyanagol nene e baba e ɓadodiraɓe enɗam. woɓɓe daro wiyama no hadisi kaarijo la wasiyata li warisi on ɗon firti aya qur'ana. ndare fetere ko ɗe ayeje ɗo firtiɗen ton on aya ton. ɗe ayeje ɗo ko Allah sendi ɗo waɗanimo be geɓal ko ɗen firti wondema wasiyanagol kala rono. wona hadisi hay goto firtata ɗum. hadisi hombo wawi firtude damun ndin. Allah no jonno ɗum en droit mo be yo waɗu testament jawdi andin tere ngangon ɗum ɗo e ɗum ɗo hari mo jonni ma mais o inni he ande kadi ko min sendata mi sendi koko kanko sendi kon firti ko sendali ɗon. daro ɓe nama no hadisi kaari firti aya kaari. on to ɗum tippi ka non wo ko janguɓe no wo ko karamokoɓe wo ko arabeɓe wuɗita hunduko mo wowla ɗin ko ngudi wo hadisi no firti aya qur'an. ko Allah yewti o wi ko onon yo gondimɓe si tawi mayde tawi e goɗɗo mon no sella ko wasi o addi ɗo hande kadi o wi hey mi sendi. hande kadi wasiye si wasiyante komo ronata njatigiɓe weldiɓe ko ɓen siwa fanno soggude ɗo seeɗa. Allah daali wa iza hadara si tawama alqismata sendore ndondi ulul qurba ɓadodiraɓe enɗam ɓe ronata wal yatama al yatimaɓe wal masakine miskinaɓe ɓe tawama ka jawdi ndondi sendete farzuquhum okkoreɓe minhu e jawdi ndi wa qulu lahum wawla non ɓe qawlan kongol ma'rufa moƴƴol. Allah yewti ɗum. wal yaksa yo hulu an wonɗo mayde acca ɓiɓɓe. wal yaksa yo o tigi hulu o rento allazina ɓen law taraku sindo ɓe accuno min khalfihim ɓawo maɓɓe ɓawoɓe mayde zurriyatan ɓikkoye di afan lowkoy khafu alayhim yoɓe hulan. Allah daali wal yaksa yo hulu allazina ɓen law taraku sindo ɓe accuno min khalfihim ɓawo maɓɓe zurriyatan ɓikkoye di afan lowkoy khafu alayhim yoɓe hulan ɓe yebagol. sa tawama ka jawdi ndondi sendete hulu Allah de hulu Allah de hulu Allah e oñagolle ɗum dey. onon surtout jonneteɓe wasiye hule Allah andon onon kadi hula non hoore mon par ce que ɗo wawi mayde accon ɓikkoy lowkoy acci don ɗum e yimɓe ɓen ɓe waɗa ɓe ko ɓe faala. ko ɗum Allah woni on andintinde. wal yaksa yo hulu alladina ɓen law taraku sindo ɓe accuno kamɓe kadi min khalfihim ɓawo maɓɓe zurriyatan ɓikkoy di afan lowkoy khafu alayhim yoɓe hulan ɓe yebagol. ɓayle noon mo ñawli wo ko ɗum o hettata falyattaqullah yoɓe hulu Allah e jawdi alyatima walyaqulu yoɓe wowlu qawlan kongol sadidan fewngol. yo o tigi gollidor e alyatima no yiɗiri noon so o maayi joni yo ɓiɓɓe makko ɓe gollide ko ɗum huwondir e alyatima naɓidu e maɓɓe wona andirɗa noon si mayde tawima ɗo koye ɓikkoye ma haray khafu alayhim ko ɗum Allah woni yetade goy. awa joni noon Allah daali innal lazina ɓe ya'kuluna ɓe no ñeema amwalal yatama jawdi alyatima zulman e hoore toñe innama ya'kuluna ande ko ɓe ñaami fi butunihim ka nder deedi maɓɓe naran ko yiite. annon naran ko yiite ɓe ñaami wasa yaslawna arma ɓe naata kadi sa'ira yiite jahannam. e onon kadi fi 60 ans 70 ans aduna on raɓɓi ɗukum fi Allah ta ɗum naadu goɗɗo yiite ta ɗum ñammi goɗɗo yiite ta ɗum naadu goɗɗo yiite ko renagol ko rentagol ko wattango yila e kambaji Allah ɗi ɓen ɓe no ñaama jawdi alyatima e hoore toñe iɗon ɗuuɗi innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira ko Allah wi ɗum goy. awa yusikumullahu Allah no yamira on yusikumullahu Allah no wasiyo on fi auladikum ko no ɓiɓɓe mon ronirta. Allah on no accira ɗum nelaɗo o senda oye nelaɗo sendata ko min Allah sendata
nono kuma kunela don firti aya Qur'an Allah no yetaden ko onno ronirte o inni joni wasiye kala rono alagebal hande kadi e ino do ko onno sendirte o sendi yusikumullahu Allah no yamira fi auladikum no bibbe mo ronirta lizakari no wodani gorko no Allah to nyai e daregol hey Allah no burdindina hedi to moƴƴa yusikumullahu Allah no yamira on fi auladikum no bibbe mo ronirta lizakari no wodani gorko mislu hazzil unsayayni yergebe suddibe dido lizakari mislu hazzil unsayayni konnum yiwɗon ko wonɗum faamuɗon si gorko heɓi 1 million sonnaɓe ɗiɗo ko yoɓe hawtu 1 million mo be 500,000 ko Allah wi ɗum hikma Allah on noon no janɗi mo mawniya ene si debbo ni modi makko maayi baba e makko wura o ala ɓiɓɓe miɗo landi ko honto o yahta ko honto o hotata ko hombe duwamo toppitaade ko hombe duwamo dankitaade ko kottiraɓe makko ɓe miñiraɓe makko worɓe ɓe ko ɓe duwamo kippude si ɓen heɓi geɓal duubul no wawi wonde ko avantage makko kadi avantage ji buyno ton ko Allah faandi e ɗum kon no luggi noon Allah daali fa in kunna si tawi ɓe laatike nisa'an ko rewɓe fawgasnatayni sengo dow ɗiɗo ɓe ɓuri rewɓe ɗiɗo falahunna no wodani ɓe sulusa tataɓe ɗiɗi mimma taraka ko maayi ɗon acci wa in kanat si laatike wahidatan ko jiwo goto pet o acci falaha no wodani jiwo on an nisfu feccere jawdi ndi wali abawayhi no wodani yumma makko e ɓen makko likulli wahidin kala goto minhuma e maɓɓe assudusu jeeɗaɓal jawdi ndi mimma taraka konko mayɗon acci in kana lahu silatanike mo wala ɗum ɓiɗɗo wa in lam yakun lahu silatanaki mo wala ɗum ɓiɗɗo wa warisahu ronay mo abawahu yumma makko e ɓen makko fakat si ala ɓiɗɗo nene baba ronata jawdi ndi wona payle buy wakkilori hande no ɗaɓɓude mbuuɗi no sali desal no sali jombugol heɓa maya ɗo ɓoran ala ɓeygu ala ɓikkum no mari nene no mari baba no acci mbuuɗi woɓɓe ara darni galleje ni Allah daali aray ɗum ɗon dey wa warisahu abawa nene baba ronay jawdi o fali ummihi haray no wodani yumma makko asulusu tataɓan jawdi ndin nene makko hendoto fa in kana lahu silatanike mo noon kadi hara mo acci ihwatu musidɓe worɓe e rewɓe fali ummi haray ɗon no wodani yumma makko asulusu jeegaɓal si tawno noon ko nene baba tungo mari wala bandiraɓe nene makko no mari tataɓal simo acci noon bandiraɓe worɓe e rewɓe nene makko de ko jeegaɓal hendoto kono noon min mbaadi wasiyatin ko ɓawa wasiya yuusi mbiyamo wasiyi ɗum awdayni maasi ñamale ko ñawli ko yoɓama abawakum babiraɓe mon ɓen ko abnawkum e ɓiɓɓe mon ɓen la tadruna o ganda ayyuhum ko hombo e ɓe aqrabu lakum ɓurata on ɓattinande nafa an nafoore faridatan ɗum ko farilla o dondi min allahi koye morɗum e Allah ko Allah sendi ɗum inna Allah kano sifori aliman ko anduɗo hakkiman ñawowo hakkunde jiyaɓe ɓe Allah daali walakum no wodani on onon worɓe ɓen nisfu feccere ma taraka ko maayi acci aswajukum sonnaɓe mon ɓe si tawi goto e sonnaɓe mon ɓe maayi haray dey no wodani on feccere e konko ɓe acci kono noon illam yakun lahunna ɗum ɗon ko si latanaki ɓe wala ɗum ɓiɗɗo ko si tawi ɓe ala ɓiɗɗo fa in kana lahunna si tawi latanike sonnaɓe mon ɓe wala ɗum ɓiɗɗo hara ɓe acci geɗal ɓe hawa haray ɗon dey falakun no wodani on onon arrubu nayaɓal jawdi ndin mimma tarakna konko ɓe maayi ɓe acci min mbadi wasiyatin mbawa wasiye yusina biha mo ɓe wasiyi ɗum aw dayni masi ñamale ɗe yoɓama ɓeyguma maayi o acca ɓiɗɗo haray ɗon dey ɗa mari feccere ko acci kon no feccede hakkunde ƴetta feccere mo acci ɓiɓɓe ko nayaɓal jeyɗa e jawdi ndi awa ɗum ɗo noon fof kadi ko min mbaadi wasiya en andi wasiya on jaka ɗum firtaki
no Allah no sar'ini wasiyanagol giɗo mum weldiɗɗo mum famodiraɗo mum naɓidaɗo mum min ba'di wasiyati Allah sendi kono non Allah no sar'ini ko nde wasiye on itta yusina biha kadi mo ɓe wasiyi ɗum aw daynin masi nyamale ɗe yoɓama ko wasiye motigi wasiyi kadi de wona o wasiyanteɗo Allah dali wala hunna no wodani sonnaɓe momɓe arrubu nayabal mimma taraktum konko mayɗon accuɗon illam yakul lakum silatanaki o wala ɗum ɓiɗɗo walike ɗo amma yi a caɓikkum a caɓingi Allah o sonnajo ma no mari nayabal jawdi mani fa in kana lakum silatanike on non wala ɗum ɓiɗɗo onon e on sonnajo ɗo mardi ɓiɓɓe falahunna no wodani sonnaɓe fa in kana lakum silatanike onon worɓe ɓe wala ɗum ɓiɗɗo tawi ɗon acci geɗal ɓe falahunna no wodani sonnaɓe mon ɓen assumunu ko wiyete kon jeetataɓal jawdi ndin ɗum ɗo noon min mbaɗi wasiyatin ko ɓawa wasiye tusuna biyama wasiɗon no awdaynin masi nyamale ko nyawli ɗon ko yoɓama wa in kana silatike mayɗo on rajulun ko gorko yurasumo no rone kalala tan kalala ay o ala ɓiɗɗo o ala nene o ala baba aw imratu ma ko debbo mono rone kalala o ala ɓikkum o ala ɓingi o ala nene o ala baba wala hu hara no wodani mo akhum musiɗɗo gorko mo hawti nene e baba ma mo hawti nene tum ma baba tum aw uktum ma bandirawo mo hawti nene wali kulli wahidi no wodandi kala goto minhuma e ɓen non assudusu jeegaɓal fa in kanu si ɓe laatike non akthara min zalika ɓe ɓuri ko janta ɗo awa haray de fahum kamɓe surakawu ko ɓe hawtuɓe fissulusi tata ɓanga si tawi ɓe ɓuri o nombre ɗo goto ma ɗiɗo koyo ɓe hawtu tata ɓanga pecce tati ɓe ƴetta wotere ɗum ɗo fo kadi min mbaɗi wasiyatin ko ɓawa wasiye yusa biyamo wasiyi ɗum awdaynin masi nyamale ɗe yoɓama hayra mudarrin kadi wasiyotoɗo ko wasiye mo wona lorrowo ronoɓe ɓe wasiyata wasiye min Allah kaka Allah iwri ala fusko haɗi asu wasiye ko woni tun sendanaɓe marɓe geɓal e jawdi mayɗo ɓen ɓe hana wasiyanede amma mo tawakato wasiyatan min Allah wasiye kaka Allah yuri ko Allah jonni ɗum droit waɗugol testament mo beyo wasiyo wallahu Allah alimun ko anduɗo halimun muññiɗo tilka koko jangaɗo hududullahi ko keri sariya Allah ni wa man yuti illa won ɗo ɗoftiɗo Allah wa rasulahu ɗofti nelaɗo makko on yudkhillu Allah naada mo jannatin aljannaji tajri no ila taro min tata kale kuɓeji aljanna Allah naharu candi khalidina ko ɓe luttinteɓe fiya ka aljanna ton wa zalika naadede aljanna luttine ton alfawdul adim ko ɗum woni malal mawnu ngal wa man yasilla won ɗo yedduɗo Allah wa rasulahu o yeddi nelaɗo makko on wa yata'addaw jaggiti hududahu keeri sariya Allah kin yudkhillu Allah naada e mo naara yite khalidan ko luttowo fiha ka yite ton walahu no wodani mo azabul lette muhinum hoynayde Allahu nayo minkun e moɗon ɗo kadi ko firtata ɗe ko ɗe ka suratu nur wona hadisi firtata alquran na ɗe hadisi wari firtide ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha walla yewti en ɗum e suratul baqara joni hari si goɗɗo jeeni ko honɗum Allah wi wallati ɓen ya'tina alfahishata ɓeno ara jeeno pankare min nisaikum immorde rewɓe mon ɓen fastashidu seedine alayhinna e dow maɓɓe e hoore jeeno ngon ko ɓe woni jeenude ɗon arbatan nayo minkun e mon heɓe nayo seeditiɓe hiɓe jeenude fa in shahidu si ɓe seeditike fa amsikuhunna jogiteɓe ko cuuɗi ko ɗum woni tongeɓe ton sokeɓe ka cuuɗi famsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna ha wara ɓe almawtu mayde nden aw yaj'ala Allahu lahunna ma Allah waɗana ɓe sabila lawol no ɓe yaltira ɗum ɗo kana fi awwalil islam hari kaka arande l'islam ni fam debbo resaɗo jeeni ko yo isolé ka suudu kanko na yo yaltu Allah non cippini yeso gago ko honɗum hande kadi gollata ɗon Allah dali walla zani ɓe worɓe kadi ya'tiyani ha ɓe no ara jeeno minkun e mon
ma ɓe no waɗa luutiyankaku fa azuhuma lorreɓe awa sokeɓe masiko ono rew maɓɓe ɓen hoyneɓe tappireɓe paɗe wirteɓe fa azuhuma lorreɓe fa in tabasi ɓe tuubi wa aslaha ɓe moƴƴini ɓe iwi e jeeno fa aridu ɗurre arnuma e lorrugol ɓe inna allah allah kana sifori tawaban ko jaɓo o tuubu biye rahima yurmeteɗo ɗeɗo ɗe jangede ka kono ɗe ñawata ko ñawata ko ɗe suratu nur wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalla gorko debbo jeenowo gorko jeenewo paateɓe mo be lowru temedere ko ɗum allah wi paateɓe mo be lowru temedere ɗeɗo non ɗe jangede kono si ari hukum ka ñawugol ka tribunal julɓe ɓe ɗum ɗo ñawata ko ɗum to ñawata innama tawbatu ande tuubu biye jaɓeteɗo alallahi ka allah kataba ala nafsihi bi qubuli tawba allah ñaawi e dow makko jaɓugol tuubu biye jaɓugol kala faljere jaɓuɗo faljere mum nin si tuubi ka allah kanko fawi hoore makko jaɓugol tuubu biye lillazina no wodani ɓe yamaluna lillazina wonande ɓe yamaluna suwa ɓe no golla boneji gollira ɗum bi jahalatin sabu majjere summa yatubuna recci ɓe tuuba min qaribin ko ɓatti e duuɓi fa ulaika ɓen no yatubu llahu alayhim allah jaɓanayi ɓe tuubu buye wa kana llahu joma sifori aliman ko anduɗo hakiman ñawowo wona bonnugol wona ɗon famina wasi andano bonni allah o tikka o bonni ɗon o tuuba o rutto walaysati tawbatu laataki tuubu buye jaɓeteɗo lillazina wonande ɓe yamaluna sayyi'ati ɓe no golla boneji hatta iza hadara ha tawa ahadahum goɗɗo e maɓɓe almawtu nawnare mayde qala o maka innino min tubutu mi tuubi al'ana joni allah jaɓata ɗum ɗum wala allazina wona ɓe yamutuna ɓe no maya wahum kamɓe kuffarun ko ɓe heferaɓe ulaika ɓen ɗon atatna lahum men sakkoriɓe azaban letti alima musde ɓayandi a maya woni firawna anduno maye o wi la ilaha illa allazi amanat bi bani israil firawna wino la ilaha illa allah allah wimo al'ana ko joni non wa qad asayta qabl haray tuubu buye ko yotigi tuubu ko lawdi bandiraɓe nayo o tigi wondu e bonki kinnenna ɗum ha feƴƴita ma ya ha tawa joni ko ɓayraɗama e programme ji ɗin fof wiya noy yo tuubu yawgol boadde ni joni ko ɓay woni mawɗo o jaɓetake yewtigi naata si yewtigi ya joni ɓay min raɗama joni yomin tuubu nano yewtigi tuubu fewndo woni suka fewndo wawi fewndo hitti ɗon allah kadi no yiɗi programme sukaɓe allah kayi ko haaju makko koye sukaɓe woni goy yo kayen sikkude kanko ko mawɓe mo mardi affaire sukaɓe ɓe allah daali ya ayyuhallazina amanu kono yo gonniɓe allah ene laaɗo la yahillu lakum dagantako on dey antari sunni saa nde ronon sonnaɓe ɓen karhan e force onon wonɓe landar allah o dagantako en nde ronen sonnaɓe miññiraɓe men mayɓe ma kotiraɓe men mayɓe karhan e hoore forcé to jelo woni wadde pression e fe hay ɓiɓɓe so tawi o jaɓali ɓe confisque ɓiɓɓe ɓe allah no wiyeta ɗen qur'an sellanta en ko ronen sonnaɓe ɓe forcé wala ta'duluhunna waton ɓittinan ɓe sonnaɓe wataw lorruɓe ɓe ɓe ɓewdi mum maayi litazhabu ha jaɓi ton bi baadi yoga maɗin tengeli ataytumuhunna ɗi ƴokkuɗon ɓe illa yatina sonaɓe adda bi fahisatin jinamo bayyinatin ɓanguɗo wa asiruhunna wondinore sonnaɓe monɓe bil marufi no moƴƴiri wondire e sonnaɓe ɓen no moƴƴiri fa in karitumuhunna son añi ɓe sonnaɓe tentini ɓe ɓe modi mum maayi
accide ɓikkoy fa asano tanjina an takra hunde anya ton sayyan hunde wa yaj'al Allahu Allah wada fihi e nden hunde khayra moƴƴere kasiran ɗuɗunde wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah wo ye wondire rewɓe ɓen no moƴƴiri wo seede sen anyi goto e ɓe rewɓe anyen surtout feññine ngaygu haa soɗen kadi wo tijjama nde anyeten hunde Allah waɗay nden hunde moƴƴere hewnde bandiraɓe. awa wa in aradtum son falama istibdala zawji wattutugol sonnajo makana zawjin e pilasi sonnajo. handi ɗum ɗo no dagi kono heeyi sa waɗi ɗum hande araya gaynali ay duwa jombude ɗimmo ɓe laggi kundule maɓɓe wolo e joni noon si tawi ko ɗo wa in aradtum si on falama istibdala zawjin accutugol sonnajo makana zawjin jomba sonnajo go on heɓi rewɓe nayo andi timmi katto on no timmi worɓe ɓen no wahay wonde ha 70 woɓɓe 75 ans e tawi ɓe kelɗi ɓe yeɗɗi toujours ko ɓe worɓe wallahi no wodi worɓe ɓen e joni noon no faala wattutugo sonnajo goo ara noon heɓi 60 ans 65 ans fus hande kadi joni mi accitima won ka wonɗa ɓiɓɓe ma ɓen min kadi mi wallitoto mi dankotoma yer ko wawi kono miɗo jombude ceccum kadi mi ban a waɗi ɗum ko ɓiɓɓe ma ɓe wiyata a feeti e qur'ana woni wolde wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj ko wattitugol accita oɗo jomba oɗo par ce que nayo on wonayo feƴƴo ɗon wonayo ɓuri nayo tawtindi ɗawai no accutude watta goɗɗo hara na piiro wona hawre wona geɗe fus no sellanama kono huhu suusi ɗum susata ay jombugol duɗimmo ɓe susta na noon fi kan innugo joni oɗo nawi ronki joni mi ɗaccitudemo mi ɗaɓɓa kadi go ceccungo kadi susta ɗum. Allah daali wa in aradtum si on falama istibdala zawjin wattutugol sonnajo makana zawjin e pilasi sonnajo accita goɗɗo jomba goɗɗo wa ataytum hara on jonni ihdahunna goɗɗo e bo faala ɗon accitude on intaran jawdi ɗuɗundi ka teŋe ma teŋe maɓɓe on ɗuuɗi layyi woni nayi ɗuɗuɗi Allah daali fala ta'khuzu wa taw nangude minhu e jawdi ndin shay'an hay hunde taw memo hay e hunde e teŋe mo faala ɗon accitude on. Allah daali ata'khuzunahu on nangay goɗɗum e jawdi ndin buhtanan ka toñe wa isman e ka bakkatu mubinan ɓanguɗo. wa kayfa ta'khuzunahu ko honno nangirton goɗɗum e jawdi ɓen sonnaɓe ɓe faala ɗon accitude wa qad afda gondi yottike baadu ko yoga mon ila baadin e dow yoga gondi onon worɓe ɓen on neminike e ɓandu rewɓe ɓen ko ɗum waɗanton ɗum wa akhazna rewɓe ɓen nangi minkum e mon misagan ahadi khalizan tiɗuɗi khalizan tekkundi sabuna ko ahadi molanandi dagini ɓandu sonnajo e fe gorko humugol ngal dewgal ko yawitiɗen hande yettude ndu wattude yolto yalta e yoloma yalama Allah wo wa akhazna minkum misagan khaliza rewɓe ɓe nangi e fe amen menen worɓe ɓen ahadi tiɗundi sellata ko goɗɗo ñumita ɗuuɗi fandi e teŋe ɓeygu makko bandira sellata. Allah daali mo yetaden ɗo ko ɓe duwaɗen jombude eɓen duwaka jombude hiɗon acci ɗum ɗo hiɗon naate landago karamo ko ene oɗo miɗo duwa jombude oɗo miɗo duwa jombude oɗa dara nelan sikkode no yiidi wat ko an andi ko no jokki Allah no yetade ɓe ko homɓe woni a jombata kala ko tatali ɗo ɗa duwa jombude ko an non andi sa fala yaw landoɗa ko haccatima ton non si tawi Allah e karamo ko ma ko hombo wa man asdagu min Allahi qila ko hombo ɓuri gongude Allah kongol ko karamo ko ma ka ko Allah ko ceerno kaari cheikhu kaari docteur kaari ye accu qur'ana ya landoɗa Allah no yewtude makko homɓe woni a jombata ɓe yewtuma ɗo ɓen ko ɓe harmamma
tida fara non nata e goddi ko dum ko accatima ton kanko Allah kan la mubaddila li kalimati wattito daliyeji makko din ala Allah dali wala tankihu waton jombu manakaɓen ɓe jombi abakum babiraɓe mon minan nisa'i morde rewɓe illa ma gad salafa sona ko attino aramɓe ɓen harsi baben ma mayi ɗawawi jombude sina yumma ma ila non nelaɗo nela Allah sar'ini innahu no jombugol mo ben mun jombi kana latike de fahishatan ko pankare wa magtan e tikkere wa sa'a boni sabila lawol jombugol ɓeygo baba e mum famiɗo ɗa to jini firo ɗa ha to jini ko honnum Kurtubi haali Ibn Kasir Tabari ɗa ha to jini qila wa gala ko page 81 wonne fonta suratu nisa haray jombugol mo bemmum jombi portayon fermama Allah dali hurrimat harminama alaykum e dow mon jombugol ummahatukum neniraɓe mon ɓe ay jibimɓe on ɓe ɓen Allah harmini wa banatukum e ɓiɓɓe mon ɓen ɓikkoye mon deyoy koy ɓen no harmani on wa akhawatukum e bandiraɓe mon ɓen nene goto e ben goto réseau on ɗo woni ko bude ka Facebook ɗo e ka kadi aray aygo fo ko réseau on ko goto wadde yara Allah dali wa akhawatukum bandiraɓe mon ɓe nene gotoɓe e ben gotoɓe no harmani on wa ammatukum yayiraɓe mon ɓe nene goto e ben goto baba en mon ɓe no harmani on jombugol réseau on vraiment konno ɗon nande ko laaɓi digitero yonimi ɗo soggude o page ɗo tun naccira noon ha jango ene ɗon nande ko laaɓi TikTok to iɗon nande Facebook ɗon nande on nantan ok Allah dali awa hurrimat harminama alaykum e dow mon jombugol ummahatukum neniraɓe mon ɓen jibinɓe on ɓen on jombataɓe wa banatukum e ɓikkoye mon deyo koye ɓe jibinɗon ɓen on jombataɓe wa akhawatukum bandiraɓe mon ɓe nene gotoɓe e ben gotoɓe mon jombata wa ammatukum e yayiraɓe mon ɓen yaye noon ko fandaɗo ko nene goto e ben goto baba en mon nene goto ben goto ma ben goto tun ma nene goto tun en no harmi jettugol wa khalatukum e neniraɓe mon tokoso ka sengo nene goto nene mon e ben goto nene mon Allah wo memata ɗum wa banatul akhi e ɓiɓɓe musidɓe mon worɓe wiyaɓe on bappa ɓiɓɓe nene gotoɓe mon e ben gotoɓe mon wiyaɓe on bappa ɓen Allah wo on jombataɓe wa banatul ukhti e ɓiɓɓe bandiraɓe mon rewɓe wiyaɓe on kaw nene goto e ben goto wa ummahatukum e neniraɓe mon Allah tiɓen ardanakum muyninɓe on wo 5 radaat wo ko muynanɗe 5 kadi nam wo hadisaji no ari fi ɗum wa akhawatukum e bandiraɓe mon ɓe mina radati ka muynan sange goɗɗon hawti endu on muynidi goto Allah wo onon ɗon c'est bon on jommidirta wa ummahatu nisaikum ko ɗum woni esiraɓe mon ɓe nene rewɓe mon ɓen ɓen no harmani on jombugol awa wa rabaibikum ene eteɓe mon Allah ti ɓen fi wujuri ko wonɓe ka galleji mon min nisaikum kadi hara ko immorde rewɓe mon ɓe wona mi jombiri Aissatu ɗo mo mari ɓiɓɓe jiwɓe ila woni ɓen wan ɗo min yiidi mbaldi ɓiɓɓe makko ɓen jiwɓe ɓen harmanila muddal hayat ko ɗum woni ɗum ɗo wa rabaibikumulati fi hujurikum jombugol sonnajo tawa mo mari jiwɓe on yiidi mbaldi se fini Allah ti ɓen dakaltum bi hinna ɓe nadduɗon e mum suudu yiidi ɗon mbaldi
fa lam takunu so lataki dakaltum binna o naddi e mabbe o yidi e baldi haray ho fala juna alaykum junubu fawaki on dacita ton nene on jombo biddo kesa soit clair jomba isa to jombe mo do tum pera wada mi ya jiyo makko to mi tawa yeji on no buri nene on fotude min na heka min ko jiyo mam fala an gon c'est bon wono sella kon non si an aryidde bandi danni porte fermée jombi biddo makko harmani ma fanni da wuri aduna ila kharafu joni non wa halailu abnaikum ko dum woni rewbe ambe no harmani babayna wa halailu abnaikum rewbe bibbe ambe no harmani mi ko Allah yewti dum wa halailu abnaikum alladhina non kadi ko ben bibbe min aslabikum kadi har ko iwbe ka teci mon wana bibbe binnitorgol o ko biddo am fils adoptive no wana fils adoptive o fes ko bibbe iwbe ka keci mabe de ngandi nelado jombuno bengu zaid divorce no bengu mun nelado resi tay non ko nelado adopti zaid ay wonno halawi jani kadi ko dum Allah woni yewtude do kadi wa antajma'u enda hawtinirton bainal ukhtaini hakkunde sibbe dido illa ma qad salafa shona ko attino ko attino arambe be arbe jomba e bandirabe dido enen non sellata ko wotigi hawtindira nene goto be dido a'udhu billahi kadi nene goto ma bengoto jamais sellata illa ma qad salaf attinobe be kambe arbe waday dum inna allaha alla kana sifori ghafuran ko yafotodo konko attino adul islam rahima yurmetedo kono ila o cippini dum do kala natudo e ndufandu do yalto e Afrika be do Allah harmini be tota e kadi haton jina e firo wo fi ya fam labi poy be do a jombata ko wori be do kan andi no wodi nongoy be wawlaka yi'e be joni do jombabe be les femmes des ans jodi don e telephone ji sonda go rewbe yimbe fiyobe divorce jombombe ma fi murtingo rewbe yimbe fi mon no hawni goy no hawni Allah dali wal muhsanatu rewbe jombabe be minan nisa'i ko dum woni wal muhsanatu jombabe ben sangabe ben minan nisa'i ka sonnabe harminanama worbe ben pop si debbo jombama o harmani kala gon wal muhsanatu minan nisa'i rewbe jombabe ben harmani worbe ben pop menen ko laabi jelo yimbe no noddame dewgal e hore dewgal ko jelo ara ko fulbe dewgal e hore dewgal ko jelo woni wadde dum illa ma malakat sunabe be je aymanu ko nyame mum ay al ima horbe mum ben kitaballahi Allah farli dum do alaykum e dow modon harmingol beedo fu ko Allah windi dum e hore enen julbe be wa uhilla lakum Allah daginani ma wara zalikum kala ko wori beedo Allah womi dagini jonnon daci karamo ko ora ko norojo karamo ko no sella mi jombak norojo darane men sikode no yidi ma karamo ko min e ojini wada men lunnondirno men fijidi kono men jeenali no sella ma ko keleya men bonni no sella wangandi kon dum woni landade ko nu falla ko nu nada bitude ayye ko nda dabbitude ko sabuno Allah yetike makombe adwa ka jombude ko ngandi kontu fala yide ko si tay ko Allah jannuma ko yonali ko Allah yeti ma ko yonali yare ko ajuma tonno ko ngandi dabbitu goddungo kadi ko yimbe wowli qila wa qala dabbitu dun jokka baya yeta si Allah no rewire dum kari wowli andai si Allah no rewire dum Allah dali wa hilla lakum daginanama o wa wara zalikum ko wori beedo fop an tabdakhune dabbitirtombe bi amwalikum jawle monde tengombe muhsinina hara ko jombabe ko yon jombube kadi ghayra musafihina hara wana jati ga yagal na jenugol dey wa mastamtatum bi hunde wo ko dakmitudo min hunna e mabbe
e peera walishiije birdi defugol maaroji munca lanca piiji faatu hunna jonni teɓe ujura hunna teŋeli maɓɓe ɗi farida tan ko teŋe o woni farilla abo no mene Allah men waɗa birdi on kono teŋe on $1000 on men marayɗi o lando ɗin ha o heɓa duɓi capanɗe o heɓa ɓiɓɓe jeego bo teŋeji an awa ha joni ɗo no hawnigo waɗa walisi tati woɓɓe tonci ɓuri 50 birdi tankonje futuji piiji Allah wo kala ko waɗuɗon fa atuhunna ujurahunna jonni teɓe teŋeli maɓɓe ɗi farida ko teŋe on ko farilla kadi ko min Allahi ko immorde Allah ko debbo on tun jeyi ɗum kanko tun ñamata koko defete lance mawninen teŋe on hande hiɗen suɓi 1,500,000 2 million lagine ɗo koko waɗete defuruji lance haɗi wallinen ɗum sera haɗi wallinen ɗum sera waɗanen ɓe bete 10 million teŋe hara bete siɓe ari ka dewgal no wodi ko ɓe fuɗɗitore business ji kono en jaɓaali en suɓike birdi lancuru ñande wotere Allah daali wa man lam yastati wonɗo womo taganaka wawa min kuŋe mon tawlan jawdi o ala moyen an yankiya ko jombira almuhsanati rewɓe rimɓe almu'minati gonɗinɓe aray fa min mamala kadi ko ɓen ɓe jeeyi aymanu ko ñaame mon aray ko horɓe ɓen min fatayati ko immorde horɓe mon almu'minati gonɗinɓe wallahu Allah non alamu mandi bi imani ko gondinal mongal wa on to wawɗo muññade wonugol ɓawo rewɓe o Allah no andigoy na an haalan tammi ɗum a yetta ko lan ɗum Allah wo kanko mo andi ko ha on to hellifaɗo wawi muññade ɓawo sonnaɓe baadu ko yoga mon min baadin koye morde yoga en foden fotaka Allah hay goto ɓura goto ko ɓaytugenen e waɗi systéme je Allah jaɓi ɗin kadi ɓeɗo ko maccuɓe ɓeɗo ko horɓe e nder piroje ɗum Allah jaɓi ɗon gasi kono noon ba'adukum min ba'd on fof ko ɓiɓɓe Adam Allah daali fankihuhunna resire horɓe ɓen bi isni ahlihinna e dunga ye jeyɓe ɓen wa atuhunna jonni ton ɓe ujurahunna teŋeli maɓɓe ɗin bil marufi no moƴƴiri muhsanatin hara ko saŋaɓe jombugolɓe kadi hayra mushafihatin hara wona jeynodugolle maɓɓe hara kadi kamɓe tigi wonaɓe jeynoɓe wona bandiji célibataire ko jaɓuɓe dewgal ɗamno ñiiɓa e dewgal wala muttakisati hara wona jogitotoɓe kadi na ɗaɓɓayɓe akhdani jatigiɓe ɓe bonida fa iza usinna si ɓe jombama ko ɗum woni horɓe ɓen ɓe jombama fa in atayna si ɓe addi bi fahisatin zina fa alayhinna no fawi ɓe nisfu feccere ma alal muhsanat ko fawi rewɓe rimɓe ɓe minal azabi immorde lette kamɓe ko lowru 50 ɓe patete an dimo on hande en fof koye rimɓe en foppu koye rimɓe hande ha en fof koye rimɓe ka macca nga ko woni fewndo ɗo no fandi mo waɗi ko 100 kamɓe noon fewndo wonno macca nga kamɓe horɓe ɓe mo jeeni feeñi ko 50 patete Allah daali zalika jombugol horɓe noon zalika ko Allah newnani mo ala moyen cela veut dire goto jaka o wonugol ɓawo sonna wela fi ɓe faminta ɗo koɓe malaika hara koɓe salteɓe wa maɓɓe ñolɓe kadi jeenoɓe amina no ala probléme rewɓe zalika ko Allah newnani yo goɗɗo mo ala moyen jombugol debbo dimo yo jombo e korɗo liman khashiya ko wonande on huluɗo al anata jeeno min kuŋe mon ko on huluɗo watta o yahu o jeenoya wan tasbiru ko nde muññotoɗo wara on jombali horɓe ɓen go ɓiɓɓe mon ɓe wona maccuɓe ma ɓe wona métis khairul lakum ɓuri o moƴƴande walla khafurun ko yafotoɗo rahimu yurmeteɗo yuridullahu Allah no faala li yubayyina lakum haw ɓanginana on sariya dina makko kam ko ɗum Allah faala ɓe wi nono ko Allah ɓangin ko yonata ko be qila wa qala jokka kadi ko honɗum karama ko kaari wowli yuridullahu ko Allah faala li yubayyina lakum ko haw ɓanginana on dina kam sariya on
wa yahdiyakum o fewna on sunana alladhina sunnaji ɓe min qablikum ko adi on wona o fewnirno annabaɓe ɓen wa yatuba alaykum o jaɓanan tubu wiye walla walla alimum ko anduɗo hakkimum ñiñuɗo. no hawni jombugol korɗogoy welaafi teddungal ala e mungoy sa jombi korɗo an ayaya teddungal ala e ɗum teddungal ala e ɗum walla yuridu himo faala an yatuba alaykum dow jaɓana on tuububuye wa yuridu allazina no faala ɓe yattabi'una sahawati ɓe no jokka tuyoji an tamilunde oñoto ɗon maylan aziman oñande mawnude yuridu llahu ko allah faala an yukhaffifa ankum ko nde hoynanta on wa khuliqal insanu neɗɗanke tagama da'ifan ko lowɗum ya ayyuha allazina amanu kono gonniɓe allah ene laaɓe la takulu waton ñaamu amwalakum jawle mon nden baynakum hakkunde moɗon bil batili sabu ko harmi illa an takuna si wona laato tijarata njulaku business an taradi yarlodiral minkum ko immorde mon e jooma jawdi o allah wo ta goto e men ñaamu jawdi goɗɗo oreto ta wujju goɗɗo ta kansu ta détournu ta hippo wata ñawlo saloɗa yoɓude illa an takuna tijaratan an taradin kadi minkum mi soodi 10 000 miɗo ede ɗo écoute microphone 100 millions accanan 50 millions ok koye goto addu 50 millions an tarad an soodu ɗon a welama mi yehi ɗon mi welama lanni komi heɓi tono wono ko ɗum ɗon allah sar'iɓe ma o tigi ƴetti o kima kono o katu yagal ko wonduɗen en tawa e allah ɗon hande koye buy ko muɗɗi woni rewde wona allah wi wala taqtulu watan waru anfusakum wonkiji monni ko ɗum woni tagoto war goɗɗo allah wi wala taqtulu anfusakum wata waru goɗɗo wata goɗɗo ware wata warto kadi ko ɗum allah woni yewtude fi honɗum noon wata en warto wata en warindir inna allah kana o sifori bekkuge mon rahiman ko yurmeteɗo kanko tagi on o yiɗa yiide ɗo warindira o yiɗa yiide ɗo warto acce kanko taguɗo on o wara on inna allaha kana bikum rahima e allah ɗa yurme men kono noon an a wara e men acce ɗon min tu warata onon taw warindirta goto warto wa man yafal zalika wonɗo o huuɗo ɗum ɗo o ñaami jawdi goɗɗo e hoore yolto yalta taƴa tokka jawdi goɗɗo ma o wari hoore makko ma o wari goɗɗo udwanan ka jaggitugol wa zulman e ka tooñe allah wo fa sawfa nuslihi arma men naadamo naara yiite wa kana zalika naadugol mo yiite laatike alallahi dow allah yasiran no newi in tajitani buusi o woɗɗitike kaba'ira junubaji mawɗi kaba'ira mawnuɗi ma tun hawna anhu konko haɗa ɗon e mon no kaffir men sudda e anko ngaye mon sayyi'atikum bonɗi mon tokosiɗi wa nudkhilkum men naada yo mudkhala natirgal kariman labangal kañum ko aljanna en e maji ok in tajtanibu si on woɗɗitike kaba'ira mawnuɗi ma tun hawna anhu konko haɗa ɗon an wodi yaka ton koye haɗaka ne no kaffir men sudde an ko ngay mon sayyi'atikum bonɗi mon tokosi ɗin si on tuubi on ruttike hay fana alan sara futuro geeƴe subaka yoni ko loota ɗin kono noon in tajitani bo kaba'ira wargol goɗɗo ko minal kaba'ir hay fenande minal kaba'ir riba minal kaba'ir zina minal kaba'ir shirk kaba'ir taƴugol enɗan minal kaba'ir yiɗi ɗuuɗigoy allah wasen woɗɗitike ɗin non awa allah daali wala tatamanna wata yelo ma faddalallahu bi konko allah ɓurni baada ko yoga mon ala baadin e dow yoga ɗi rijal wata gorko haaso debbo wata debbo haaso gorko ko allah sendi ɗo waɗani woɓɓe ɓural e mum wata goto e men haasoya wata debbo mono ɗum inna no allah minen de ɗum ɗo meɗen opposi no allah wo watta e waɗa ɗum wala tatamanna wata yelo wata haaso
ma faddala Allahu bi konko Allah ɓurni ba'dakum yoga worɓe ɓen ala badin e dow yoga sonnaɓe ɓe. Allah dali lirrijali no wodani worɓe ɓen nasibum geɓal min maktasabu e konko ɓe faggiti e golle, wali nisa'i no wodani sonnaɓe kadi nasibum geɓal min maktasabna e konko ɓe faggiti. was'alullaha tore Allah on fomon min fadlihi morde ɓural makko ngal. inna allaha Allah kana o sifori bi kulli shay'in kala hunde alimun ko anduɗo. wali kullin kala ja'alna men waɗani mawaliya ronoɓe mimma taraka konko mayi acci alwalidani nene e baba wal agrabuna e ɓadodiraɓe en ɗamɓe. wali kullin no wodani kala e meɗen ja'alna men waɗani mawaliya ronoɓe ɓen ɓe no rona on tigi mimma taraka konko mayi acci alwalidani nene baba wal agrabuna e ɓadodiraɓe en ɗam. wallazina e ɓen a'attumul ayman e ɓen ɓe ƴettoduɗon engagement wondema e jawdi mondi on ittanaɓe to ngeɓal. tawi noon ɗum ɗo no golla kono Allah wi noon no marsirtano hande kadi. tawi min e anɗe welda ɗo ɗo andi naɓiden aminna joni simi ma yarona e jawdi anni. Allah o hande kadi ɗum ɗon gasata wasiye wodani ɓen ɓe ronata ronoɓen no ton mi waɗiɓe mi sendi kadi mo be ko honɗum du'a heɓude ko fuɗo. walla sina aqattumul ayman Allah wi o non gollata hande kadi simma yarona e langage ma yarana e weldi ko en jatigi ɗum ala to ɓaatu jonniteɓe nasiba on geɓal maɓɓe ngal kono noon hande kadi ɗum ɗo gollata. inna Allah Allah kana o sifori ala kulli shay'in dow kala hunde shahidan ko seedi jangete kono nyawatake. Allah dali arrijalu worɓe ɓen qawwamuna ala nisa qa'imuna ala tadbir wa ri'aya wal infaq. Allah o ƴetti worɓe ɓen o waɗi ko wiyete kon ɗowoɓe rewɓe ɓen on jaɓiɗo yo sonnaɓe arrijal qawwamuna ala nisa ko worɓe ɓe wurta no rewɓe ɓe wurira e jam ɓe daɗa ɓe pratika dina maɓɓe kam ɓe wona e jam ɓe nyammine ɓe holtine ɓe waɗaneɗi fof. rewɓe ɓen Allah waɗaniɓe ɗum. bima faddala Allah sabu ko Allah ɓurni badahu yoga worɓe ɓen ala badin e dow yoga sonnaɓe ɓen. wa bima anfaqu e sabu ko worɓe ɓen dépensata ko min amwalin immorde jawle maɓɓe ɗen e fe sonnaɓe ɓen. fasalihatu debbo moƴƴo ɗanitatum ko ɗoftiɗo modi mum. fasalihatu debbo moƴƴo ɗanitatum ko ɗoftiɗo modi mum. fasalihatu debbo moƴƴo ɗanitatum ko ɗoftiɗo modi mum. ko honɗum kadi wonno ɗabɓe qualité on ɗum fallo. fasalihatu sonnajo moƴƴo qanita ko ɗoftiɗo Allah ɗofti modi mum. hafizatu renuɗo hoore mum lil ghaibi si modi makko alaɗo bima hafiza Allahu konko Allah renini mo. wallati ɓen sonnaɓe takhafuna ɓe huluɗon nusuza hunna monare maɓɓe faizuhunna wajeɓe. Allah wo faizuhunna wajeɓe ton artun ni yanon e hoore sonnaɓe mon ɓen piyomɓe. wallati ɓen sonnaɓe takhafuna ɓe huluɗon nusuzahunna monare maɓɓe faizuhunna wajeɓe laaɓaneɓe reedu. si ɓe jaɓali wahjuruhunna tajoɗon ɓe fil madaji ka mbaldi ko ɗum woni la tujami'uhunna wato yiidu e maɓɓe mbaldi. wosi ɓe waɗali ɗum wadribuhunna woɓɓe wi piyomɓe piggal ngal wona helaygal. woɓɓe wi wadribuhunna tertodeɓe hoore maɓɓe hoppeɓe accideɓe hoore maɓɓe. faynatanakum si ɓe ɗoftike on sonnaɓe mon ɓen fala tabhu wata on ɗaɓɓitu alayhinna e dow maɓɓe sabilal lawol toñugol ɓe taƴagol ɓe mbaldi piigol ɓe
hoppugol ɓe certoda ɓe hoore maɓɓe Allah wotai waɗu Allah daali wa in khiftum son so'i on andi siqaqa lurral baynihima hakkunde jommidirɓe ɗiɗo ko yon aruka Facebook ɗen waɗi ɗum ɗo modi a waɗi ɗum ɗo ko ɗum Allah wi fa in khiftum son so'i on andi siqaqa lurral baynihima hakkunde ƴettidirɓe ɗiɗo ko honnu ndu waɗo wadde fab'asu nelane hakaman ñaawowo min ahlihi ka yimɓe gorko o wa hakaman e ñaawowo min ahliha ka yimɓe sonnajo in yurida si tawi ɓe ɗiɗo faalama islaha moƴƴintingol yuwaffiqillahu baynahuma Allah hawrindinayi hakkunde maɓɓe inna allaha Allah kana o sifori aliman ko anduɗo khabiran humpitiɗo e yoja ka faalaɓe moƴƴintingol ɓen ko ngol lawol ɗo ɓe rewrata ɓe faalaka ɓen kañum andi ko ɗum jokki atten ɗo nan sadakallahu l-azim ko ɗo wonɗe darade hande TikTok wal ɗo réseau on kun haɓani hatta on tapo to acce ɗo mi wala on ayide ay timmay lergoto ɗum ɓe kuka ɗo kon jelo won ɗo fenude du'a waɗen du'a en fof sumayni ɗen hori hey fewndo du'aji ɗin no jaabo du'a no ɗen kadi sonna men ɓe moƴƴa sabuna golle moƴƴe ɓe woni wadde du'a ɗen en fof waɗen du'a addu'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yazal woye waɗu du'a surtout fewndo ɗo a yila ɗo e futuro on tano lammi par o tigi ɗo si gundodi Allah ƴettay tigi no wawi weddade waɗa azkar o toro Allah ballal e programme ji ɗin fof mi yaali question joni miɗo heɗi question ya Allah ya Rahman salli ala Muhammadina adde question ji ɗin miya makarimuhu taqwa wa tilkal makarimu. You know how you say it like falaylun wa yawmun qaimun summa saimu alillahi minhu ataya jasaimu jalilul mazaya fahuwa lirrusuli khatimu lil haqqi burhanu wa lirrusuli manhaju ya des femmes mariées peuvent s'embrasser dans la bouche dans l'islam sellata ka rewɓe ɗiɗo lunnodira ɗum onon tigi ɗon andi ɗum non natiro jaɓa ɗum non tigi ɗeya noon arabuɓen kamɓe ɓe waɗa fina tawaji kadi worɓe ka kine ɗo kadi na ka hunduko de ko wonno yiide no jinda ɗon nande o yi'i wondema sonnaɓe amɓe no lunnodira ko fenande noon ko fiiji artificiel noon bandiraɓe aduna o hulɓinike goɗɗo no wawi ƴettude nde hoore an ɗo photowal an o waɗalam miɗo wadde ko boni wallahi bandiraɓe wattane yila intelligence artificiel on hewti penare ɗen heewi ko moƴƴine joni goɗɗo no wawi heɓɓitade kono noon koko naadata yiite jommum mo anda woyo lando buyno sikkude ɗe faggandeji ka réseau ɗo wondema Allah haja kay ɗum Allah no suti e bandiraɓe Allah no suti ko newde ko anneji men ni fof mo suti ko ne warude piiji bonnugol fi yimɓe ndimu yimɓe Allah nangitira en ɗum yakka seede men on fof presque l'heure menen ɗo min taƴi ɗo o yeesi wata
meɗen heddori ɗo ko fanɗi o 40 minutes non sellata kono intelligence artificielle yalti yo koto alpha wattango yilay ɗum aha Hajja Hinde Diallo awatum c'est quoi respect de l'islam? C'est quoi respect de l'islam? Respect de l'islam. Où est Chen Suleiman? Chen Suleiman ay hankini mede yewta imo jammo leydi dabola mo jokkiti beng makko kanko jiw ngotu ngo wawa gerde min partenaire makko mi daɓɓi ɗimmo ɗum nyande weta mi jomma min noddi min jotto anda da jokkiti goto darongi mi wattude ɗimmo on tigi wona e vrejo ya kella wata wonde rewɓe a wona muññiɗo wona munniɗo wona mawlowo rewɓe ko mimuji ɗin nayi sina ɗum marsata a muññoto a munnoto a multay a mawlay wala les 4 codes ti respecte ta femme muññoɗa en munnoɗa de mawla ko wiyete kon ici au Sénégal ɗum ɗon no wodi min tagoto landolan fi dina min tagoto waɗana masala dina hay hunde to gandi on to karamokoɓe mon ɓe mbay kamɓe ɓe jangi ha ɓe mari fatwa ko nannon ko qur'ana ɗo wo ko ɗum woni to ko nanal to wo ko non andi kon ɗum mari ko lando min tagoto landolan fi dina masala landal fi dina tagoto landolan on jangali arabu ɗon jangi français qur'ana no traduise haalaji ɗi fof fonte jangon andon kon ɗum Allah faala en duwoto kono habboto taw Ramin no Chen Suleiman c'est moi qui va vous ramener Chen Suleiman no ɗo numéro makko hanki ni meɗe yewta ɗo abbon wallah ma accumi noddamo ayi ɗo Sule numéro makko on no joni abbe nodde mo ɗo Égypte wangal Chen Suleiman ko mi naɓan mo 200,000 ko multira sonnajo wala jetta allo on bange to na wala ja bengure meɗen e jam ko no fewndi ton ko fewndi ɗo ko programme komi wolama ko hankirani bon nini noon miɗo ko sous préfecture aɗa dogome nini miɗo dogome ni awa lansu retre ɗon yomi lansoy retre awa jama on noon no landade fima moƴƴa kalluwal suuma e ɗo awa gasi inni o daddu kal si on ñamaɗa ɓitti miɗo ɓitti dey woloɓe ɓe walla ɗon mi heɓa paasi hay ala ko mi hotira laɓe ni iminge ɓengu am min famodiri ɗo yahen yaha son famodiri paasi heɓoto koyo ɓe addu ka muncon kenen ko ñaamon ko ɗum landi ɗen en tout cas yomi waɗa retraite ɗo yaw waɗa ɗo awa ka addadi ka téléphone ɗo mi watana bugol ngol miɗo hoori mi ala yiide ko laaɓi tami falju awa joni abbolan waɗanelan ɗon papa on peut faire le salatul janaza sur un membre amputé jungo salatul janaza taw ko honto yalti fonte qur'ana fatiha bi rabbin nas hayata fi julugol fure ayata ɗum façon d'intervenir de Coran c'est vraiment intellectuel haray ɗum ko ari ko e makuji fillaɗi wonde manelaɗo laatino e juula fureji ɗi ko ɗum woni fure jungo ko fure ɗum ɗon kan andi yiyan ɗon hoorema hay ɗon mari lande yolto yalta enemo adi accident koyngal mum taƴama ko honɗum imo wuuri kanko koyngal ngal taƴama koyngal juule lando hoorema ɗum ɗum non ko hooremaji an tigi a jabanta ɗum hoorema woni waɗu kabbirali nayi nde ɗen juula fure ara non jangen fatiha ɗimmon jangen salatul ibrahimiya tammon duwanoɗen fure on kanko waliɗo ɗon allahumma gfir lahu jungo ngon allahumma gfir ko honno ɗum ɗo wiyete
kan andita jungo gondu ane selon tu'a Allahumma fid lahu wali do maydo du'ano on do Allah hinnum Allah yafum Allah malnum Allah nadum aljanna Allah accam Allah men jeji ma munyano kunja ko malo ko yafo malno du'ano on do moja abirango na yabongo du'ano fureji dim fop اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين سيدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة ماتوا على ذلك نونغاري دوانو بنون onani to Chen Suleiman kaw nanare je suis pas compliqué mi do monani karamo kobbe min je suis pas compliqué de c'est trop facile no mi yurnori mi jangiri qur'ana o mi monoto mo karamo kobbe mom be jibi dina kam be compliqué jama ça me fâche trop ko qur'ana tum mi susta jangude mi yida hay wol go fidi tellement que ça me choque ka julbe be fewndi division e ore penale il faut traduire la ko ngama ayne hankin kadi en wadano dum la ida a parte de wali do mi yegitay dum ande ko faslum fi taharati ne go ngama en Sulaiman wo ngadu calcio nani tori la hari de samil ko dala fi momre makko nden honno ndo karamo ko be windi dum nan na Allah dali dum de cerno wo faslun kerol fi taharati ngol no yewta fi labal at-taharatu ko wiete labal qismani wo ko gebe didi qur'ana wowli dum oye kambe non be jangi qur'an be jangi ma ko jini laado be yi tompiji be faami be detayande ma fi ange min no faamire ngenya hara en natali en ala sabu towgol gandal fi se memi do yen faamu henya wa taharatu labal qisman ko gebe didi bon taharatu hadasin ko labal tayre wa taharatu khabasin e labal sobe wala yasihu sallata aljami'u labugol e dido fo illa bil ma'i tahir wo si wona ndi Allah budam al mutahhiri labbinay dan kati on fami ko wiete taharatu hadas labal tayre wa taharatu khabas e labal sobe on fami don kano hato njine bido kombo jon malum Harmony, yes, thank you. Wadi gerto den didi. Iden jandi moja. Inu mo yo hirsude don so susai. Yo hirsude don henya. Assalam. Ombange. Alhamdulillah. Naam. Mutila gon noddirando waddido laabi jidi fo ne wajido. Homboni. Wondo fati onno. Ko joni men darata no yara simen huntike do nane men yewti har mi do yey alwal sumay no kun yeso ando simen juli do si huntama wadelan si nyandintino minani min tigi mina bay ha o hendo jaram joni no wo wala yasihu sallatal jami'u labugol lido fo illa bil ma'i tahiri sunandi Allah budan al mutahhir labbinayda ko hondan no woni ndiyam laabudan wa huwa allazi ko daw ndiyam woni dan lam yatakhayyar dan waylaki ko du woni dan sansali lawnuhu mbadi majjan ndiyam rawna bawla si rawni goddum ukike si bawli goddum ukike to ka aw ta'amuhu ma dakam me majjan ndiyam wela ndiyam haada si weli goddum ukike ton si haadi goddum ukike to awraihatuhu ma urengol majjam barngol majjam ndiyam ura ndiyam luuba si luubi goddum ukkike si uri goddum ukkike to do non ko bima yufariquhu ko konko hino serta e ndiyam dan kadi ghaliban kadi harako ko foli tawa ko kanyu woni majorité domina ndiyam dan kazaiti wona nebban
wasamni e nyekam waddasami e bellere kullihi kala ɗiɗo fu. Bon wal wazahi ko wiyete kon tuundi, wasabuni e ko wiyete sabunde, wal wazahi ko wiyete kon nyooge, wa nahwihi e ko nanditata e ɗum ɗo fu. wala basa ella ala ko ukki e ndiyam ɗan bitturabi si tawi ko mbullani, wal hamay e loope ɓaleje, wassabhati e leydi lanɗan, wal ghazzi e kori kori, wa nahwihi e ko nanditata e ɗiɗo kadi. si tawi ko ɗum ɗo e sifa mum haray ɗan ɗon no sella ko sallige e mum, si tawi ko sifa ɗum ɗa o sellata ko sallige e mum. o taharatu hadas wa taharatu khabas gasa faɗɗi jango so ngandintini en faɗɗi jango en anda ko ɗum woni ɗum bo yewti en yeso ga. La plupart du temps ghaliban. Bon, la plupart du temps ghaliban ko ɗum famin diwal kompeta ko ɗum falɗa wolde. La plupart du temps ko ɗum woni ghaliban. Tu manges à 5 minutes de la rupture, tu dois faire quoi? Si par oubli tu manges à 5 minutes de la rupture, tu dois faire quoi? Ko on yeginti maɗa hore. Fi pour quelle raison? Ay ko yette bajo min andi non mari sifa dellande. Ko non mari sifa dellande. Nyanne jowo so yeggiti aran weddi fayda 5 minutes do yo taje o yeggita o nyama are ko honno gerdata. Abon ko honno gerdata. Ko woni horugol. Anda wonaya anyam wonaya yaro wonaya yide benguma ila fajiri feeri ha nange ngemuta malu woni korka ene sa wadi gotel e din didi o nonde yeggutugol yette bajo wo yeggiti karamo kobe mabbe ben no yaari e tobbe buydum be jaban ma solo wobbe ben be inni gasi joni ayobo yaitu wobbe wi nono baytunga yeggutugo nono ka andu turaɗo libu ɗon konti korka ma kan no selli ɓe wi oye a darnay ɗon ko nyamuɗa ko hora lannitoɗa yoɓoya kadi si suuma e ma ɓe wi min ala pitié fi yette bajo famin kinotoɗo no yeggiti nyami suuma e mi sanctionnete sévère kamɓe woɓɓe ko ɗum wi yoɓoyay dey ɓe non ko Allah nyammima dallinoro hadisaaji ko Allah nyammima ko Allah yarnuma continue uddi korka ma kan ko wi'ata neɗɗanke ka yeggitowo yeggitata ɗum si wona yette bajo que ça soit clair. Makarimuhu taqwa wa tilkal makarimu falaylu wa yawmun qaimun summa saimun alillahi minnu ataya jasaimu jalilul mazaya walir rusuli khatimu alil haqqi burhanu walir rusuli assalamualaikum kono gido lay jam be ngone fono jam fonna be ngi jam o kemini de yutuno do fi boto dido wada ya mina wanno madu numéro fi anutuno jomi nyirawa mo hendo kono be heri diga ono dalami landike mo do ni lawo ono tali mo taw quoi. Salminama nalato no jam ɗum ko on to woni ko Conakry ko wonɓe Conakry wadde numéroji kono accu mi naɓanamo ɗo seede mi naɓani o yam message on fof mi yewti hay appel min ɗum ɗo adday tu mi naɓa contact ji ɗin hino seede mi naɓanimo mi naɓanimo de mi naɓanimo hino mi naɓannomo numéro naɓi vocal min noddidiri kadi min yewti landitemo so humpodirale maɓɓe je sali ton père merci Mamoudou Diallo awatu. Good afternoon my brother, how are you? I am fine. Hal anta mutaakkid? Ma ma'ana mutaakkid?
Min nanta arab ko mi pullo. Hal anta mutaakkid? Peut-on lire le Coran sur le téléphone pendant la période de menstrues? Boubacar Ba. Hedite Qur'ana onde dellanna aye ton si tawi ɗum no windi ton. Aye ton. Karamo ko mon ɓen no wodi konngudi buy ko ɓe woli. Ɓay kamɓe ɓe wawi daginde ɓe wawi harminde. Jangi Qur'ana ɗo ko nun Allah wi'en suratul Baqara. Yasalunaka anil mahid qul hiya adan fa'tazilu an-nisaa fil mahid fala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Sonnaɓe ɓen si ɓe fiilade nden ɗon ne jangude ɗo kadi nde ɗo e fandude o yiyay ga kamɓe karamo koɓe ɓe mbayi ɓe mari droit kamɓe o yiyay ga ko ɓe wi ɗo kamɓe ko on ɗum ɓe wi ɗo nde ɗo e fandude ɓe yewti fi mungu. On to fil haydi o woni ɗo faslun kerol fil haydi fi filurdu yajibul ghusl waraidul ghusl la yahillu li junub dukhulul masjid at-tayammum an-nisha'u fil haydi ay go kamɓe ɓe ɗo wa wala yahillu lil haidi. Allah taw hara ko Allah wi ɗum sabuna dagingol harmingol ko Allah harmina ɗum no hulbini kamɓe ɓe wi ɗo wala yahillu dagantako ko Allah tumari wigo hunde no dagota kanko tan gasa non koye makoji nelaɗo ɓe tippi ɗiɓe sikkata maaɓe ɗiɓe felliti no selli wo wala yahillu dagantako lil haidi filiɗo on ɗo yiide règle salatu julde wona yo juuɗo wala sawmu wona korka ɗon andi korka ko no naadi ɓe korka ɗon kaka nawnare ɓe tawna kaka nawnare parce que filordu ko sanction mo Allah waɗi ko nawnare no ko waɗi ɓe konta e ɓe horataɓe. Aya Qur'ana on ko yewti kon man kana minkum maridan aw ala safarin ko ɗon kamɓe ɓe naani o daganta ko filiɗo julde wona korka wona wangago ka suudu kama o wona memugol ndeɗo wala massu musahafin o wala dukhulu masjidin wa alayha qada'u saw duna salah wa qira'atuha jaiz awa yaka sedema wo jangugol makkungol Qur'an no dagi ɓeyi noon taw memu enen o application ji hande urtugol ka téléphone ɗo ino miɗo jogi Qur'ana ɗo façon ji boy ene urtugol ɗo janga jaiz ɗum ko kamɓe suusi jabade ɗo ma la yajuz parce que ɗum ɗo kadi kamɓe woli o dagotako qira'atuha non jaiza simo hunji wono sella ko ɗum ɓe fandi kamɓe ɗo nayo memu Qur'ana wala yahillu li zawjiha farjuha daganta ko modi makko farju makko yidugol e makko mbaldi wala ma bayna surratiha wa rukbatayha daganta ko gorko makko on ko woni hakkunde wuddu makko nun e koppi makko di wo hatta taftasila ha o loto longal o laaba handi no luggi ka no luggi la yamassu illa al-mutahharu kon ɗum ɗum yewti gandal la yamassu illa al-mutahharu jogi ɗo tafsiru muyassar lishaba ma mana la yamassu illa al-mutahharu suratul waqi'a la yamassuhu illa al-mutahharu
Zariyat, Rahman, Qamar, wala yamassuhu illa al-mutahharu. Allah dali innahu no nde alqur'anare la qur'anun ko jangetende karimun teddunde fi kitabin maknun, fi kitabin honto maknun, huwa lawhul mahfuz la yamassuhu illa al-mutahharu. Al-malaika kambe tu no Allah fandi do na fi qur'ana o mo jogiden do di nde do non hinde windigo doga lawhil mahfuz adota ko don mema don illa al-mutahharu, malaikaji din tan ko do boya ya ko do be dalilo tabe no qur'ana on do haysi salligi ma boni wana ya memunde sa mema inde ko ya salligo si andari ka fi salligi ta kon Allah yelti ko wayza gumtum ila sala Allah wasi don immanade julugol faksilu wuja ko don Allah wi salligi ono joni haysa janto to inde Allah ko ya salligo ko wadata wo ko ya salligo non duddina piji din hafi harinna nela do hari be sedata salligi e ha mawbe men be sedata catalo ka be yari wo be salligo to ele Allah ka wi sallige don wayza qumtum ila sala faksilu wuja do immanade julugol lote gece mon loto juude mon de haka cobbo maskon koye mon de loton koyde bonde haka kolbule Ne dites pas des savants ce qui n'est pas acceptable ou permis. Quel savant, Ibrahima? Quel savant? Konnu savant benafi. Na saako go yimbe. Konnu benafi. Vos savants là, ils sont servis quoi? Konnu benafi yetime. Konnu benafi moftede. Sona moƴƴingol penale senda yimbe be. Pottina jama on e deftere Allah nde winda defte ko jama on hirno terto qur'ana Allah ko num be nafi ndaro ande hayda witibe duma do fo ndaro dayabe na Allah suma ena wana be jodi be janna qur'an firana yimbe qur'an famina yimbe qur'an ardina haqqili yimbe jokkugol qur'an ayatabe dum aduna yande wobe fonti defte yolto yalta karamo ko kari wi Albani Maki Usaymin Ibn al-Qayyim Ibn Taymiyyah Abdul Wahhab wi dundo woni golle de ala non deftere Allah den no wali do non hawnaaki ay telegram ji mabbe do defte façon hobbe no fuddino firde qur'ana ma jombe timminali o defandebo ngati me yefutoro ngari me acciti on nani salamullahi alaikum